Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam. Intay ibasa ti Filipos, Kapitulo 2, versikulo 4. Saan la at ipagimbagan nyo, ti kitaan nyo? Kitaan nyo mat ti pagimbagan, ti tunggal maysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Jan, aya ba man dyan katulong? Talukatan na tiri daw. Ada tao. Saan pa yung matasim mang padjemaid, mami? Saan ka din ngayon bahon mo na pan nakipalingki? Ay, wan gaya man niya. Kitaon man no asino di agdor-doorbell. Wan, mami. Oh, si Kamanan. Insan, Mami, Oh, ada ni Renato. anya. Adawit na ang manok. Anya ka no ti masapol na? Diyak dinamag, mami. Pinastrek mo? Saan Agungot kan to manin no pastrikik ngawan pamalubos mo. Sige, inak ka sarita. Huh, anyaman nga tan ti masapol day ta nga ubing? Auntie, umay ko kano ilako dahi ti manukken ka. Nagkutong a manok? An-anwan mingay day ta? Ipalpala ko ni tatang ko. Tapno adda manen igatang na iti arak? Auntie, Di mi kayat ti agsida iti kasta aklasit manok. Huh, ang mga nadapay sakit na. Sige, inkaila ko iti karuba. auntie, Oh, anya pa'y lati at aramidam. Pumanaw kan makinom ako auntie. Adayo nga minti pinagnak. Pumanaw kan. Nakarugrugit ta sakam. Makiinom ka iti papanam apangilakwam iti manok. Anya nga Renato. Nailakom jay manok. Uwin tatang. Ayan na di kwarta naglakawa. Adto'y tatang. Sa gasot lang. Tatang, igatang ko kumay ti papel kan ballpen ko ti daduma. Sana mabalay. Dumawat ka ni nanang mo. Iti gatang mo. Huh? Ito't mo kanyak dito naglakawa. Igatang mong tumutla iti arak. Nagluko ka nga ubeng. Tagas ta ti ibagam kanyak nga ma. Kahit mo ta bautan ka, Nagapam Renato, itay pasapsapunan ka. Inbound nak ni tatang anang ilako si manok. Isumot lagayam amakin inom manen. Adamanen ingatang na iti arak. Sige, inka nga ro din sumakdo iti pagluto. Manang, paya kagurgura na tayo da Auntie Margaret. Uray ni Jan, kagurgura na. Kasla sana kakabagyan. Amom no apay? Ngamin, baknang da. Marigrigat tayo laeng. Day ta tirason. Day talaang? Awan matibasol tayo kadakwada Kasano? Kanayon tayong agkamang kadakwada no da kasapulan tayo. Isuda ti kanayon apagutangan dananang kanitatang. Kasta ka di. Iso asika, agadal ka na imbag. Saan mo atultuladan dagiti naganak ta? Manugal kan mamarta. Talaga ajak tuladan ina, manang. O sige, ka nga rod sumakdon. Agungat tumanan ni nanang. No awan masangputan na analuto ang makan. Amo yun, no ape an naimasti si daan tayo ita. Apay nanang. Nangabakak iti tungit. Iso amangan kayo iti adong. Oh, apay ang nagsardang ka na, Renato. Masapol ka di nga agsugal ka nanang. Tapno makasida tayo itinaimas. Tila damdamagam. Mangan kakit din. Sige, mangan kan, Renato. Nangamin ti teacher mi abawal ti agsugal. Kuna dalaang Mangan kan kunakmat. Nagadumot kami na damagdamagam. Para inaw kakadilatan iti pinggan dito'y balay manang. Saan Adara paap ko. Anya day tang arapaap mo.
Kaya't ko tagbalin at teacher. Isumot lagay ang magis eskwela ka ah. Wan jak tuladon datatang kanana. Iso asi ka, agadal ka mat. Tapno saan tayo maagnanay na marigriga. Talaga aday tati aramidek manang. O sige, mapan ka nga rodan agaramid ti assignment mo. Sika ti awan babain na. Tauray manok ti kaaruba. Impalakom kini Renato. Awan ti baby ang mo Naglaing ka nga agdilaw iti aramid ti sabali. Di mo amuday tabagem. Anya ti orasan. Alas 12 ti rabi. Itakala nga agawid. Sumanaw ka. Mabisina. Kat, siyak manan ti ibaon mo nga agaw iti kanam. Nadya! Ikaw lang man iti kalag! Renato! Nakaturog dan. Ringam kit din dagiti anak mo. Ha? Ingka agaw iti kanam numabisin ka. Di nak ibaon-baon. Oo, agraraman. Bagan ano kamat nga ibaon nga sadap! Mami, sa dino ti papananta? Inta singiran dya utang daan tim aklaring. Mapitakan to man nga rodon ti kutsi barbaro, mami. Anya pa'y ngay. Pawashingak tumanan Apay nga minamarigrigat na rin nato. Ay, tsaka mo. Hanggang nagsasadot da ngamin. Ni antim aklaring, day talaag sugsugal ti ammo nga aramidan. Ni mat angkel mo a Pablo, mamartak. Sumut lagay mamarigrigat ta. Nagpasit pa yung balay da. Nagsadot da nga rod. Di da mo ti agtrabaho. May bagkan ka, mami. Tada trabaho. Kanayon ka pa nga ag-overtime. Wen Ala, mami. Apay ang marigatan day tilugan nga agabanti. Ay, nagpitak namin dito abanda. Ay, no sa anak lang nga agsinghir. Talaga atsak kayat ti umay dito'y alugar. Nakapitpitak mo ti pagnaan, mami. Ay, kita ti pang ibadbad da kam iti sapatos mo. Tapno saan amapitakan. Sapay nasurok 5,000 day ta. Apay mo't ngamin ang nagpitak diti pagnaan da rin nato Auntie, Jan, da kayo matgayam. Ayan ni nanang mo. Ko auntie, Ayabang man. napanakitong it. Anya? Ay, kasano nga rod nga agprogreso ti panagbiagyo no kasta kayo mat? Nitatang mo ngay. Napanakiinom, auntie. Ay, apo. Ibagam nga agsubli akto inton bigat tasingirat ti utang da. Uwan, auntie. Ibagam nga ibaga, di mo liplipatan. Nanang, imay ni Auntie Lucita diti balay. Kadwana ni Jan. Anya ti inaramid dito'y jebak ng nga antim. Agsingir da ka no. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Di mo't agtalon tamamartek nga, ma'am. Dakkel ka diti utang yu kada auntie. Una, agin interest pa'y. Saan mat nga inusar ni tatang mo jay kwarta a pinagtalon? Binusbos na mat iti bisyo na. Kasano kayo nga rod ang makabayad? Ay, jakam mo. Mabainak a makisarita kin ni antim alusita. Nagmayat mo't tinday ta sapatos mo, insan. Oo, di mo aprusan Dakas ka din aprusak? Nagrugit day tayo, ma'am. Saan ba't pwede ka mo Ada ni mami medyo nagtibalay. Kasarsarita na ni nanang ko. Jacket? Nagadutila mo kita nagtibalay yo. Tapno makita mo tibalay mi Nakita kon. Sanak nga interesado nga umunag. Diyan. Saan ngagnanayo na marigrigat kami? Oh, Agadala ka na laing. Tapno magunod ko dagiti arapaap ko. Anya matan? Subli ak asubli dito balayo. Isong agbayad ka matan iti utang mo. Awan pagbayad ko manang. Ay, nagbayagan day dyan nga utang yo. Sana bali tagin interest man. Sige. No saan nyo akayat nga agbayad? Dumakkel ti interes na. Kaasyan na kami matamanang. Ti utang, nasken abayadan. Yurnungan nyo at ibayad yo. Ibagam ka nila kay mo. Tano saan? Alaag to'y balayo. Ay,
Unay kamutan manang. Di ka lamasyan mat kada kami. At dala nga rod amin kan aswerte. Nakabakbak ng kan. Agmalmalas kayo. Gaputa sadot kayo nga agasawa. Naglawa mo't day tadagayo. Ang di mat ammo agamuluan. Kasano ko mga rod nga agprogreso ti panagbiagyo no kasta kayo mat? Hagawid kami. Nagbiit kayo mutan insan? Saan miya kaya tagbayag dito yung balayo ang nagbasit? Dumakal to dayto eh. Inton makalpasak iti panagadal ko. Awan latam mo kun. Ibagam kadananang kantatang mo nga agbayad da ito utang da. At da isugal da. Awan ti pagbayad da ito utang da kada kami. Jan anak ko. Adak dito yung abay mo, mami. Ay, kunak no pinanawan nakmanan. Mabalin ka di at tulungan nak. Mapanak ko maijerwar. Kayat ko ti agpainit. Uwan, mami. Ay, nagrigat lagit din ayat ti kastoy. Ay, nakapsutak lang arudahan gapo iti komplikasyon asakit ko. Diyak pa'y makakita. Renato, agsaksakit ka no ni Auntie Margaret. Kasta ka di manang? Mapan mo ka di bisitaan? Uwi na. Nailako damot gaya man dagiti sanikwada. Uray di dakkel abalay da. Nailako damot ten. Isu nga iji basita boarding house dalaangan nga agnana ita dagiti agina. Biro kot no sa dino day ta lugar manang. Tulungak ida. Jan, lukataman jay daw. Tane, adag tuk-tuk-tuk. Napnapanan naman nga tanaya. Ay, siyak man lang ang timang ilukat itiri daw. Ay, mabiit laang. Sino kayo? Auntie Margaret? Ha? Sino ka? Ni Renato day to auntie. Renato? Jay ka anakan. Anak ti kabsat yu ani Lucita. Ha? Malagip nakpay ka di auntie. Renato? Ay na... Manon at awan asaan ka nakit kita. Ay na. Auntie, nag-eskwela ak namin. Kaya nagtrabaho ak iti aday o lugar. Kasta ka di, Barok? Sige, umunag ka. Pasensya kan dito yung boarding house mi kan ni Jan. Dahito ilang aminan ti kabailan mi, abayadan. Insan, talaga sa balikan. Naprogreso ang tibiyag mo. Jakmet ngamin kayat ngagnanayon kami latan amarigrigat insan. Imbag ka pa ya. Kasi ka, anya tinapasamakin ka. Naibarkada kidagadadalak pa ilahin. Nagastos mat amin ni mami ti kwartami. Iso ajak nakatorpos. Ket kasano? Gasto ya. Kadwaklat na ni mami. Ada ka di amom amabalin ko pagtrabahuan. Umay ka na, ijay kumpanyami. Tulungan na ka makastrag ijay. Waninsan, alaan kan. Di kagtanag, tasyak ti manager. Kasta ka di insan. Ay na, agyaman ak insan. Agyaman ak unay. Ad-adda a bendisyon ti Diyos ti saan amangimula iti sakit tinakam kat kitaan nalata ti pagimbagan ti sabali. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot katakayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na inbag nga oras katakayo amin.